بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. وبعد، أهلا وسهلا بكم طلبة علم اللغة العربية. أدلويني إن شاء الله سبحانه وتعالى دينها قدرة إرادة سنتوهن رب العالمين tumagna kita niyo sin panagnaan pangadjian hamadat an-nahw. Hamadda an-nahw. In dawra na to, sulayan na to insyaallah kakaus-gausan. Inubuson na to in nahw ring hapanagnaan sambil pahinapusan. Kanday ni bibutangan ta sa khutta amuin target tiwan plan biad diin maubos in nahw katan day hapanagnaan sambil pahinapusan. Sab kay ngatan ko ataw day kanyo nakapangadji na nahw. May ngatan nahw sumagawa pugtol-pugtolin ilmu niya mag-aun karungukan niya fa'il, aun karungukan niya maf'ul bihi, sari niya may ngat amuin taritibun halom sin unya. Nasabab yan turi mo kana naman amuin in ilmu as amuin tibuok siya. Naam. Mahapunin insyaallah ta'ala indaywang kaya posin khutta mo implanad to. Bang agaron in pangadjiun na to muna ta'rif sin ilmin nahw. Ma'ana sin ilm an-nahw lughatan wa istilahan. Demikian kaun na to in al-kalam wa aqsamuh. Unin pagtagun kalam iban pilain parbahagian ginisan sin kalam. Demikian agadha muin jalsa al-ula panagnaan session imma ka na to subay in alamat sin asma, alamat sin ism, iban sin alamat sin fi'l. Amuat to in target na to ubuson hamahapunin insyaallah supaya hari paru matungin Ramadan maubos na to in nahw katan insyaallah ta'ala. Impanagnaan yan pa sila mga nakapangadji sin mga madda subject biha ini. Ayaw ko magtuwi biya ma-discourage lang mo ukahatihan. Asal biha ni magpangadji. Panagnaan dugpak aun wakto mga kaapatan 40%, 50% yung kahatian mo. Balik dugpak, tumaas-taas, pa mga kawaluan, kapituan. Balik sambil pa mga makalima. Mga jikaw sinah, wala nga panagnang pahinapusan, yan pamukatilakan tuod in lingkat iban hakikat sin madday ni. Sabang kau imingat hamadday ni, imingat kau, dihilan niya kau amu infiqah fin nafs. Infiqah tiniya pangandul makusog. Misan kau mag-Arab, di kau maglikaw. Ang paintaway nakapangadjihan nahw, way sanfiqa niya, way confidence niya, mag-Arab. Sa basag na, maghapal siya kalimat, inharuhol di niya pagbarisan, di niya kakausang barisan ng katan. Sabab mayta, way roon pangandul niya, sabab wala siya nakalabay ha ilmo. Toy. Nakita niyo magpalukay sin long ta mukaddima, sumud nakita niyo magtuy, pamuin pangadjian na to hamahapunin. Toy. Muna ma ma'na ilmin nahw? Unin hatisin ilm an-nahw. Kataan sin ta'rif, inatisin ta'rif definition ha. Kataan sin ta'rif aun yan laung niya lughatan iban istilahan. Inini panagnan subay nyo hati yun. Batako ba ako sin kanyo yan tagna, wala ako tud kihatihan bang unin ini. Pahapal sadya ka mo, lughatan istilahan. Lughatan istilahan.
Asubon man kami ang uning istilahan di na mo kahatihan bangon. Nah, bukod marayaw imbihad to. Muna-muna, in ma'na, in kalimat an-nahu, word nahu, aun ma'na niya bang haluka, atin niya bang hamuin original, kabtangan niya ini bang bahasa Arab, unin ma'na niya to, in word yawn. Hawala pa siya piyakay, biyusan, sin magnanahu, biyusan nila hamaksud nila, o maksud nila isab. Tamam? Unin original meaning sin word nahu, bang habahasa, puunan niya, uno. Tamam? Uruluntan nyo na yung puunan niya. Ang pakita pangadji untay sabi, ma'na niya istilahan. Hati sin istilahan, istalaha ay ittafaqa wa tawata'a. Amo impyag isunan. Piyag isunan si mga magnanaho. Biyusan nila yung kabtangan niyaon. Ampa sila nag-ison, dihilan nila ma'na. Terminology nila, sila. Tamam? Amo tinhati sin istilahan. Technical meaning sin kabtangan niyo. Bang magnanaho, unin ma'na niya. Okay. Innahu habahasa. Aun pito ma'na niya. Sumakawain hakikat walo. Piyon na siya sin magdaraman laong niya, linnahwi sab'u ma'anin atat kalugatan. Linnahwi sab'u ma'anin atat kalugatan. Pagubos, qad ja'at dimna baytin mufradin kamula. Qasdun, wa mithlun, wa miqdarun, wa nahiyatun, wa naw'un, wa ba'dun, wa harfun, fahfadhil mathala. Hambuk bait, ito nakatan, memorize mo muna sa Jesu, si mabaya magkuhan, ito nakatan, nila yung tambuk-hambuk. Ima'na sinnahu habahasa Arab, waluin taod niya. Muna-muna magma'na siya al-qasd, maksud. Magma'na raysab siya al-mithl, sibu. Atawakan shibih, sibu. Magma'na siya miqdar. Hati si miqdar ini, kimmat. Kimmat. Ha? Kimmat. Makatan nyo na, di lang tayo mamithal. Magma'na raysab siya nahiya aw jiha. In jiha, hati niya muin direction, tudjo. Magma'na siya naw', ginisan. Magma'na siya qism, parbaharian. Magma'na siya tabdil wa tahrif, pagpinda, iban sin pagganti. Magma'na siya manhaj, iban sin tariq, dan iban sin aturan. Pilay ma'na katan sin nahu bang haluka? Ha? Magma'na siya walu katan. Inhabait na sabot ko kaina, pitura. Giyan napansin mga ulama, hikawalo min tariq, iban sin manhaj. Tay. Muna-muna yung qasd, maksud. Mangkawim yan lang mo, naha, verba, sinnahu, naha Zaidun al-masjida. Naha, nagmaksud hi Zaid ba masjid. Miyaksud hi Zaid in masjid. Innaha, word nahu rin di maksud niya al-qasd. Magma'na siya qasd. Tamam? Na. Insyaallah, di tara iriso. In hikaruan niya, magma'na siya mithl. In mithl, hati niya biya. Magma'na siya biya. Laong mo Zaidun, mithlu, o Zaidun, nahwul asad. Laong mo hi Zaid, biya layon, biya singa. Hi Zaid, biya. In ma'na sin nahu rin di, mithl. Tamam? Muqaddima pa kita sinna. Magma'na rin sabin kalima nahu, miqdar, kimmat. Laong mo, indi, nahu, alfi, riyal, mathalan, alfi riyalin. Aung kako, kimmat, miqdar, alfu riyal, nahu alfi riyal, kimmat, hangibu riyal. Unin ma'na sin nahu rin di, miqdar. Tamam?
Magma'na rin sab siya nahiya. Nahiya niya min magma'na atawa jiha, tudjo. Long mo bihan, manjari kau imyan long mo, dhahaba Zaidun nahwal masjidi. Miyadtuhi Zaid tudjo pa masjid. Jihatal masjid, harap madto. Ima'na sin nahu rin di, ماذا الجهة أو الناحية مجمعنا ريسب سيا النوع نوع ini ginisan نعم magpakarungog kita magyan sila long nila yanqasimul ismu مثلا yanqasimul ismu أو yanqasimul kalamu إلى ثلاثة أنحاء in anha jama' sin nahu. Unin natin niya. Nabahagi long nim bisara patu nahu. Unin maksud sin nahu rin doon. Tung kakinis. Talathat anwa'. Amoy ni ma'na niya rin di. Idan, ni ma'na sin nahu rin di, nawa'. Taw magma'na rin sab siya al-qism. Parbahagian. Naam, magma'na rin sab siya parbahagian. Agad bag-agyad da, iban sin niya un. Long mo yang qasimu نعم الحكم العقلي إلى ثلاثة أنحاء مقصودنا إلى ثلاثة أقسام parbahagian أغاد mag-agyad din نوع iban si parbahagian نعم magma'na rin sa binnahu التبديل والتحريف hati sin tabdil pindahan tahrif pindahan نعم magkabtangan ng mga nakaunalong nila long nila لقد نحى زيد الكتابة. ما معنى نحى زيد الكتابة؟ pindahan زيد in kitab. نحى زيد الكتابة. تمام؟ ونم معنى سنحو رين دي التبديل والتحريف. مجمعنا ريسب النحو الطريق والمنهج دان أو منهج أتران. Bukod kapag karoon kang mga Arab, mag-iyan sila, long nila, sir, panawkaw, ala hadhan nahu. Panawkaw long niya, ala hadhan nahu, ay haamuin manhaj yan. At haamuin dan yan. Panawkaw haamuin dan yan, ala hadhal manhaj. May ma'na sin nahu na hindi, naam at-tariq, iban sin al-manhaj. Pila yung taod niya? Ha? Sapat-sapatan ko supaya kita compression tanyo tiyo ha? Naam. Nawang muhapalon amun long sin syair, long sin nazim lin-nahwi sab'u ma'anin atat kalughatan. Ha? Unutatin pag-uus. Waqad ja'at ضمن بيت مفرد كملا. Matong na lang ni hambuk bait. شبه ومثل ومقدار وناحية ونوع وبعض وحرف إن حرف مجانا التحريف وحرف فاحفظ المثلا. تمام؟ في سؤال أو سؤال لدي إن شاء الله مساوانا الطريق ini الطريق دان atau manhaj aturan hantang papanaw yan. Mangkau iya nunsir ala hadha an-nahw. Panaw kau haamuin dan yan iban aturan yan. Tama? Okay na hindi insyaallah? Sawa na? Koy. Ini katan walu ma'na yurul tasajja in original meaning ni habahasa. Koy. Bihaon in mga ulama magnanahu nag-isun-isun sila. Istalahu. Ma ma'na istalahu? Nag-isun sila. Busan nila yung word nahu, pakayon nila hambuk terminology, sila yung makahati. Amuatin ma'na sin istilahan, hapyag isunan nila ini. Unin piyag isunan nila. Nalong niya busan ten termini, pag-isun kita niyo, butangan ta ma'na. Amoy ni sa bangha terminology nila, terminology sin magnanahu, amoy ni ma'na sin nahu bangha kanila. Unin hat sin istilahan, hapyag isunan nila. Tamam? Technical meaning sin nahu, bangha mga sila magnanahu.
Long si mga magnanahu, innahu ilmun, ilmu. Bukun siya ni kutika, bukun siya ni theory, ilmu siya tuod. Pariksa, mutabiq lil waqi'. Ha? Ilmu. Ilmu no? Ilmu, pangadjiun mo in qawaid. In qawaid, jama' sin qa'idah. In qa'idah, amoy mga formula. Amoy mga aturan. Mga aturan. Ha? Di lang takaw aturan. Dahil di ka to mga aturan. Long niyabang ko mga traffic light. In pula, in aturan, stop. In gaddong, go. Uno tayo ng bukyaon. Biyaning ka. In orange lang niya, get ready. Ha? In yan katan kawaid. Sa biyutang hamuin pagkuan. Ha, pag-drive, ba't kita rin magdugtol katan? Na, in sila'y sabi niya, aun kawaid nila. Aun rules. Mesimbiyad din, long niya, in fa'il marfu' rules yan. Sambil paadlaw kiyamat, di mapinda. Basta siya fa'il marfu'. Bang siya long niya maf'ul bihi, mansub. Aturan yan. Imam mapinda sambil paadlaw, kiyamat. Naam. How mo pangadyo ni mga rules ini? Yung mga kawaid ini? Yung mga aturan ini katan? Kan siya tiyawag rules, kaida, dahil ha word kaada, limingkod. Sabab piaglingkuran nilan katan. Nagbutang. Bukon yan na nakainup siya dyan, nakabutang grammar. Bukon. Piaglingkuran nila yan. Kaadul kawaid. Tamam? Okay, magbalik kita. Ilmun bil kawaid. Siya na yung ilmu, hamuin mga rules. Iwan regulation. Pagbisara. Uno yung karahan niya ini. Yung kain na pag-drive, yung karahan niya. Ba't kita na makarugtol? Masagaw siya mga LTO. Na ini, yu'rafu biha ahkamu. Amuin, kaingatan. Biha, hasabab niya. Sabab siya namin kawaid ini. Inha, harap pa kawaid. Kaingatan mo. Hasabab sin ini rules piyangadji mo. Kahatihan mo in kahukum-hukuman. Sin awakhir. In ahkam, jama' sin hukum. Kahukum-hukuman, sin awakhir, jama' sin akhir. Kahukum-hukuman, sin mga hinapusan, sin kalimat al-Arabiyah. Kalimat al-Arabiyah, kahukum-hukuman, sin mga hinapusan, sin Arabic words. Sababin Arabic, unique language. May ta siya unique language. Pagkapinda-pinda yung haruhol niya. Mangkaw imyan, tufahatun, dhamma. Inna tufahatan, may nang naisab siya, fatha. Akaltu, o mathalan, marartu bi Zaidin, kasra. Lam yadrus, sukun. Uy, na may tanlong mo. Dhamma, ubos may ng fatha, ubos may ng kasra, ubos may ng sukun. Bihanin ba sa Arab unique? Nakatuawn. Miyan ko lang mo piyuto. Piyutuhan, piyutuhin. O magkamay ito piyutuhan, piyutuhin, piyutuhon. Why? Arab da. In English di, apple, apple da. Why mo na apulan, apulin, apulun. Tamam? Bahasa Arab dain, aun bahasa bihan. Amuin las niya. In las ini hukuman. Ingaton mo in hukuman sin mga las. Baris. Sin bahasa Arab. Hauno ko imingat, makaingat si mga rules and regulations yung pagpakaisin ini, dahil di ikaw mangadji, ha'ilm an-nahw. Tamam? Wailamud sin, haulihan sa jakatanin nahwa, imbaris halas, imbaris sin haritong, iwang baris sin panagnaan, ha'ilmo duha, yung hasarf mukaon. Bukon ha, wayron lamud ha mo yung discussion tayo ni. Im pagjagjag sing kalima, hinangon siya singular, dual, plural, wayron lamod di, in kato sa jahanahu, ingaton mo in hukuman. Unin hukuman pag yan na di. Hukuman niya uno marfu', uno siya mansub, uno siya majrur, uno siya majzum. Amurat pin ingaton mo. Amuin las, baris, baris sin hinapusan, harf, sin Arabic word. Arabic word isa ba Arabiya sa way lamod silan ng tausog way lamod dito kata. Naam. Kapahaman niyo hati sin nahwu. Mafhum insyaallah. Ini katan muqaddimah, yang pakita muqaddimah, wayrong pakita simud insyaallah ta. Balikan ko.
النحو علم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر جمع آخر هنا بوسن الكلمات العربية. تمام؟ من بناء وإعراب. في سؤال أو سؤال؟ تمام، الحمد لله. نعم. طيب، بها أنون سبين pagyanun kalam. Aqsamul kalam. Sapat-sapat unta muqaddimah rin ni katan. Wala pa way palamud niya tud pa isok sinnahu. In kalamatin ya bissara. In kalam aun ma'na niya lugatan aun ma'na niya istilahan. Biusan day sabing term in word. Kalam, biusan day sabing magnanahu. Bangha kanila in kalam aun ma'na rugaing. Iban magbidda iban sin original meaning ni language. Habasa. Okay. Bangha bahasa Arab in ma'na sin kalam. In kalam ini bang kato bisara. Tamam? In hati sin kalam ibaratun amma tahsulu bisababihi al-fa'idah سواء أكان لفظا أو غير ذلك. إن هاتي سين كلام عبارة هاتيني بيع سيانة عبارة عما تحصل سيانة عبارة إن جمته مجهابن حصل يحصل مجهابن جمته حسباب سين بسر ياون جمته إن كفاء الدهن أمون بغهاتي. نعم. Katan sin communication maun hasabab niya in kapaiddahan amo na yung paghati mo iban sin communicate mo bangha language sa bahasa matag na siya kalam. Kindatan ta sadya kolong ko kaya pahaman mo yung kindat ko. Iyan ta kolong ko unin hati sindihan. Hati niya patayan na. Kaya hatihan mo. In communication tato, bisan siya mo kun bisara bangha bahasa Arab matag na siya kalam. Kalam na to, bisara na to. Tamam? Naam, sibo din liapal mo. In hati sin liapal ini akana lafdan. In kaunan niya lapal, hati sin lapal aun tud tingog. Aun mga huruf gimwa. Iyan takaw idhab. Miadto ko, kaya pahaman mo. Atawakan bukun siya lapal, wayrun tingog gimwa. Sa putika, bang naaunin amuin paghati. Haamuin communication nyo yaon, naaunin paghati, matag na siya kalambang ha, luwa. Tamam? In khap, simulat ako, kitaba, alam ko kayo mo, waya ko limapal. Kaya hati, ang pagbasa, minig na ko. Pasaling simulat ko, idhab. Kalaman tao bukon. Kalam. Bang takaw kindatan. Bihan atau akan signalan kalam in isyara kalam bang haluga sa bang hamag na nahwu kun siya kalam aun to specific ma'na sin kalam bang hamag na nahwu unim ma'na sin kalam bang hamag na nahwu. Tamam? Amuinin mahal ka hatihon yun ay mga terminologies sin mga sila magna nahwu. Hamag na nahwu di siya matag kalam suway niya marain upat para kalam. Balikan ko. Di siya matag kalam hamag na nahu bang di niya marain upat parakan. Isa ay yakuna lafdhan subay siya lapal. Lafadh subay siya lapal. Hati sin lapal aun tingog gumwa. Subay siya tingog. Intingog yaon nagdara siya mga huruf kahatihan mo ring hatingog ko yaon. Yaron takolong ko dhahaba Zaid. Aun tingog gimwa. Uno naman yung gimwa hatingog dhal ha ba dhahaba zay ya dal. Naam, lafadh ataw bukon lafadh. Hati niya hamag na nahu in magsulat ataw magsignal bukon kalam hakanila. Pasal syarat nila magtuilapal. Tamam? Naam. Hikaruan niya, suway in kaaunan niya mufid. In hatisin mufid, aun kapaiddahan niya. In pagyanun aun kapaiddahan niya, yahsunu sukutul mutakallami alay. Amuin taurahon mo magbisara, yahsunu sukuto.
dumayaw na yung hundong niya, biya, masannang na. Yahsunu as-sukutu alay. Ma ma'na yahsun? Yahsunu as-sukut alayhi. Hati niya, dumayaw na yung duhong sintao yaon. May ta dumayaw na yung duhong, sabab kaya pahaman niya na. Bang takaw iyanon, laong ko, masmuk, singan mo? Ha? Hashimar? Al-Shimar. Laong ko Al-Shimar, Ja'a Zaid. Di matong na hi Zaid. Tamam? Liyapal ko, lapal. Taib. Hiya Al-Shimar, kaya pahaman niya. Okay, Ustad. Zaid. Masandang nain, pangatayan niya. Imbis sarayad ito yung pagtag kanya mufid. Mufid na siya, sabab mayta, di muhong na siya, himantap na yung karuhong niya. Tamam? Na, aw niyan to, magbisara lang niya. In Ja'a Zaid. Lango ka niya, Al-Shimar, in Ja'a Zaid. Unat sin in Ja'a Zaid. Bang dumatong hi Zaid, ano yun, hisambong ka ako, Al-Shimar. Inisambong niya ka ako, pay, uno lang niya, Ustad, bang dumatong hi Zaid, uno yung magjato. Hatinain siya mo kung pamahantapin, katayma niya simbisara. Aung pahipangaso, sabab mayta, imbisara mo bukon mufid. Nahin ini bukon siya mufid, di siya matag kalam bang hamag na na. Bang ako imiyan, Ja'alladhi. Di matungin amuin. Yanun takalong ko, Ja'alladhi. Di matungin amuin. Ilang mo isin amuin yan. Amuin uno, amuin nagtamling, amuin nagdihilsin, amuin lang mo ghair mufid. Ha mga ulama nahu, hada laysa kalam. Bukun siya kalam. Misan siya lafaz sa bukun siya mufid. Tamam? Mafhum? Naam. طيب. Inhikatunya ay yakuna murakkaban. Subay siya murakkab. Inhati sin murakkab, compose siya sin dua word, dua kalima. Bang hambuk da kalimah, di siya matag kalam, hamag na nahu. Mga kuimian kay mo, Zaid, iyan ta ka, Al-Shimar, Zaid, buk da Zaid. Mong sabihin kay mo, Zaid, uno mga Zaid yan. Siyo na uno hi Zaid yan, hada laysa kalam. Sa mga kuimian kay mo, Al-Shimar, Ja'a Zaid, Ja'a kalima, Zaid kalima. Sa ini kalam, sa mayta murakkab, dua na. Tamam? Bang hambuk da, di matayma, di siya mahinang kalam. Sa aun niyan, bisara, indagbus niya, hambuok, sumakaw in hakikat dua. Bang takaw iyanon, udros. Mamana udros? Pangadji kaw. Bang mukita un udros, hambuk na kalima. Sa in hakikat niya, aun din doon, fa'il udros anta. Dua siya. Matagda siya ni kalam. Sabab aun din dihi takdir mo anta. Tamam? Atawa subun takaw, masmuk, atawa kan masmu abik, hisingan niya ma mo, jawaban mo ako lang mo, Ahmad. In Ahmad, in dagbus niya hambuk, sumakaw in hakikat dua. Biada kaw imian, ismu abi, ingan hiya ma ko hi Ahmad. Sa estimate mo na sadya, haum. Mafhum? Na, inhati sin murakkab, suway siya dua, pataas. Bang hambuk da, di man jari siya matag kalam, bang hamanga sila magnanah. Tayyib. Inhika upat, ay yakuna bil wad'il arabi. Subayin kaaunan sin bahasa yaun amun biutang tud siya sin Arab. Arabin nagbutang. Biutang nila, in wada' biutang. Biutang sin Arab. Bang ako'y miyan kayo mo, Muhammadun dimatong. Lang ko, Al-Shimar, Muhammadun dimatong. Unat sin dimatong. Basa sinog atawa Arabic. Sinog. Matag ba in Muhammadun dimatong, matag siya kalam, hamag na. Di. Sabmayta, in kalima dimatong, minal bukun siya kalima, wada'atha al-Arab. Bukun Arabin nagbutang, tausug. Ha? Atawa yanun takaw, uno-uno na bisara. Bang siya bukun dawa sa Arab, di siya matag kalam. Kuno matag kalam, imbis sarayaon. Ha terminology sin mga sila magnanaho, so niya marayin, upat para kala. Isa, so siya hilapal. Makakuha magtuin mga sulat, iban si mga signal kata. Mufid. So siya mufid. Naam. At niya aung kapaiddahan. Amuin biya, humantap na yung kuamwad to. Murakkab, suway siya, composin dua kalima pataas.
Naam, subay sin hikaupat bil wad'il Arabi. Bang in bissara tu. Wayroon naman kapahaman impagtag kanya kalim. Kung impagtag kanya kalim. Laungku in jaa Zaid bang dimatong hi Zaid. Mufid atau bukun mufid? Ghair mufid, bukun siya kalam. Sa tu, isa. Dua, tu, impagtag kanya kalim. Impagtag kanya bang bahasa Arab, kalim. Tamam? Ampain kalimah. In kalimah, hambuk kabtangan. Hambuk, kabtangan, kompos siya sin huruf, sin bahasa Arab. Tayyip. Ala kulli. Biar nanungtong kamuan. Kaya pahaman nyo rin mabisa na ko ini kataan. Kaya pahaman na taway. Maraw rin pamaham insyaallah. Aun suy-suy si mufti. Aun kuno yad to pagpapasukan. Tabig piyaso. Gumwa-gwa kita niya. Tumayang-hayangin unyo. Aun pagpapasukan nito hababa. Kita niyo niya magatastakin bang biyad diin. So kita niyo mag-asahin hambuk-hambuk. Bang amoy maon na yung pagklas, manjay kita magpaso din dito. Amira kuman kita kahaway bansin, sukalta. Na bang amoy biakwan, mag-inom kita nyo rin, insyaallah ta'ala. Na, okay na? Insyaallah. Napas-napas na ka mong kareon pa, yari pinhababain niya. Napas-napas na ka mo. Ang pangasubon, ay yakuna lafzan murakkaban mufidan. Faddal. Faddal, katuan. Al-kalim, masya Allah. Taib. In kalim, bigbidan. In kalim, tu kalimah. Biasin ini. 1, 2, 3. In ini kalimah. In ini kalimah, in ini kalimah. In kalim, tu kalimah. Sa bukun pa siya mufidah. Bang siya tu kalimah na. Bukun pa mufidah. Biasin ini. In ja'a Zaid. Matag siya. Pagtag ka niya, kalim. In tiap-tiap hay ini, pagtag ka niya, kalimah. Word lang niya. Kalimah. Ampain kalam, subay dua, pataas, kapahaman tun. Amoy dumayaw na yung duhong mo, yung magdurungog. Yahsunu sukutul mutakallami alay. Suway ka mo clever ha, aw niyan hambuk word, in hakikat niya dua. Biasa namin nasabot ko kaya na kanyo, udros, in takdir niya, takdirun mo hao mo, estimaton mo, udros anta, biada siya dua. Na kalam dayad to, kalam da siya. Naam, law mo man abuk, law mo Zaid. Hi Zaid, kalam. Sabihin hakikat niya, biada ko imyan abi, Zaid, duwara. Tayyip. Tamam? Ila huna tamam? Intaqlin unyo katan insyaallah. Insyaallah. Tayyip. Na'ti ila aqsam al-kalam. Aqsam al-kalam. Aqsam al-kalam, al-aqsam jama' sin qism. Qism para bahagian. Tamam? Qism para bahagian. Naam, atau anwa'ul kalam, ginisan sin kalam. Tayyip. Ginisan sin bisara. Bisara hisyo, bisara sin Arab. In bisara sin Arab, katan. Lunlun. Katan bisara sin Arab, di na siya gumawa na yung hatu. Bang bukun isim, fi'il, harf. Basahom mo na yung Quran, dahil hapanagnaan pahinapusan. Hambuk-hambukon mo kalimakatan. Bang bukun yan, isim, pa harf, pa fi'il. Way hikaupat. Bang aunin yan, aun hikaupat, suway ganapan siputin uni. Sabab sin ini, ubus na, pagijmaan sin nakaw na pa. So siya kanapan, in dalil istiqra, kung siya lumaglaw na dalil ha Quran, dalil ha hadith, kung dalil Quran, hadith, dalil. Dalil ta, al-istiqra. Amo yung uno tayong pagtagyan. Mag-istiqra. Biya magkuan ba, magunubay ni. Biya survey yun mad to. Kitaw na hambuk-hambukon. Naam, istiqra naqis. Hindi. Tay. Tura, inginisan bisara sin Arab.
Bang bukon siya, sumasaan isim, sumasaan fi'il, sumasaan harf. Di lang takamithala. Besin ini. Ilmun bil qawaid. In word ilm, uno siya ini, isim. B harf. قواعد اسم التي حرف يعرف فعل با حرف أحكام اسم أواخر اسم ويون قموا دين هتويان كتان تمام أو نسيمو ليلون لا اسم فعل سا بكون دس يمنال أو نسيمو ليلون اسم فعل أو اسم فعل سما بكون دس يا secara makusog لا يعتمد عليه. طيب mari kita paginisan simbisara sin Arab. Imbis rasin Arabing ginisan niya tu ismun wa fi'lun wa harf. Unin hatisin ism, unin hatisin fi'l, unin hatisin harf. طيب. In hatisin ism tabihu kalimah word amukab tangan. Dallat ala ma'nan fi nafsiha. Manunjukin word yaun pama'na yaun habaran niya. طيب. دي لن تقام مثال فرس. ما معنى فرس؟ فرس ما معنى فرس؟ من يعرف ما معنى فرس؟ ها؟ كرة. أحسنت. فرس. ini كلمة صحيح؟ in word ba maqimen kay mo faras nagdara siya habaran niya ha word yaon aun magtuy ma'na. No need di na maghajat evidence pa ring haruaing word dukaing hikanap mo. Baran niya aun na ma'na. Uno'y ma'na sumud? Magtuy ka makatali, aun biya, dagbus, biya, aun ikog, pag-uus iban upatin siki, pag-uus inuwi, tahawa, sumaigpat na magtuy kayo mo yung dagbus sino no? Sin kura. Ama ito yung pagyanon sin mga ulama, kalima, hambuk kalima. Dalat ala ma'nan manunjuki siya pama'na. Uno'y ma'na, amo yung dagbus, hau, amo yung simud paumo. في نفسها habaran sin kalima yan. Yaon habaran sin kalima. Tamam? Makatan yura. Aun yan kalima. Wayrun ma'na sin baran niya. So, ay haruaing dumatong. Pasya magkama'na. Pagubusin ma'na yan. Sapi at awakan kura. Laysa zaman. Bukun in waktu part niya. In kura. Aun na ni ma'na niya. Kura nakauna. Jaman nakauna. Kura bihaun. Kura susungon. Ataw wayroon, waylamod sinamuin masa kanya, waylamod. Laysa zamanu juz'an min. Bang ako'y may school. Uno, o maana sin school, nakauna school biha. Way meaning sin, wayroon part sinamuin, way part sin time. Wayroon nagkuan na nun, wayroon siya, nag-involve in time, way. Tamam? Mautin pagyanong, walaysa zamanu juz'an min. Besin madrasa, masjid, faras, محمد زيد ضرب قروننا تمام نعم أما فعل كلمة دلت على معنى في نفسها word كلمة مننجوك ليس بمعنى يونها برنيا مثال لو كانيو جلس فعل جلس نعم نقلنكد Tamam? Nakalingkod. Bang ako'y may kay mo jalasa, nakalingkod. Magtuy na sumaigpat pa umin, dagbus sin limingkod amuin, dahing hataas, ni magpababa. Ulan? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Inhati sin jalasa, sumaigpat magtuy pa umamuin mihan. Jalasa. Idan, aun ma'na niya, hadat sin habaran na sin fi'il yaun. Aun nasal diara niya ma'na, aun. Sa impiagbibdaan niya even sin isim, inha fi'il, was zamanu juz'un min. In time, part niya. Miya makading time, kanya. Sababin hinang, aun yan hinang nakauna. Aun hihinang bihaon, aun hinangon susungon. Hati niya in time, part siya sin fi'il. Tamam? Uno naman in time. Uno naman in zaman. Madin, mudari' iban sin amr. Madin, mad, mudari' amr. Hinang limabay na. Hinang hihinang bihaon. Atawa susungon. Atawa hinang ampasungon hinangon. Amr. Daak. Impiagbibdaan da sin fi'il, iban sin isim,
إن زمان جزء سياسين فعل أدابونها اسم وليس الزمان جزءا منه. مفهوم؟ بهذا المثال سم ماضي قاعدين إن شاء الله جلس نصر فتح قعد أنوبا ضرب ماذا أيضا ذهب ماضي كتعني. المضارع يذهب يأكل يشرب يدرس مضارع بهاء. إن أمر أدرس pangadji kau, idhab kadtu kau, ishrab inum kau. Tamam? Naam. Itu sila ini. Adapun in harf, in makna sin harf ini, bang makna halugah, in harf, edge. Bang habasa Anggalis, taraf, edge. Amoy duhul ba? Biasin ini. Laung ko harfu اللوح هون حرف سن لوح أمين إني كيدنيا إني طاولة باقي من حرف الطاولة إج سن تيبل هونو أمين إني حرف الطاولة تمام يدو معنى نيا بانها بحسا يا قيان سن قرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف أو ندينها mga manusia in pagsumba nila patuhan Rabbul Alamin hakid higad intaw higad besin mga munafik na kauna yarin aga may Islam di siya sumud maripalaw di siya higad maita bang aun ridjiki siya magti makakawas damari ay mabukas yan naam bang aun kapirigluan halawm siya panag na makapawi hal sin mga munafik kanda wa minan nasi may ya'budullah ala harf ang pembar iman udkhulu fi silmi kafa sud kamo palawm sin ka Islam halawm to hinangan kataan pagjihadin sambahayang ingkatan ampain sila hikad-hikad sadya amu sadyain mag-atapipan sin napsuna naam amu yato yung makna sin harf bang haluka ada po yung makna sin harf mi'nahan sin mga ulama kalimatun dallat ala ma'nan fi ghayriha hindi na asimpak na rin di in harf hambuk kalima biya sin mga fi manunjuki siya pa ma'na magma'na siya sumaga bukun habaran niya diaray ma'na fi ghayriya haruga ingdeng kanya salbang ko imen fi ha way ma'na kuning maksudin fi di kahatihan sabang ko imian law mu fil baiti ganapan muna kalima ruga ing bait habay dahin doon kapahaman muna sin imaksud sin bisara fil bait halom sin bait idan hawno siya na ka ma'na niya haruga ingdeng kanya fi ghayriha tamam walaysa az-zaman juz'an min wayruun panglamud-lamud pamusog sin masa harf uno naman in mithal sin harf aun ginisan sin harf aun harf uhadi hambuk na siya batang aun harf thunai aun thulathi aun rubai aun khumasi ataway aun khumasi biasin mga fi lam لما لكن تمام مقاطع نيور إن شاء الله تعالى وكن بوقتنا نعم عندكم سؤال هل عندكم سؤال أو سؤال نيو kepahaman insyaallah mafhum insyaallah wa irunda siya ini maluhay pa ini sabin ini mukaddimah sadya katan introduction. Oh, day para kuman na yan nakita bang bukon di na sa kamuang palabayon day di. Sa mangi isabi na mo in magdiretso magtuy. Akala rin doon man makatras ka wang amin kuan. So yaon na pamukalaw. Na. Kumpas niyo isong taniyo. Insyaallah. Toy. Mari kita pa alamat na rin na mairis. So, kwan. Una yung mga alamat, sin isim, iba na alamat, sin fi'l. Kwan jobs, erase ka atin kwan yan, May igda. Maray permanente na kwan tayo ni. Ha? Na. Kung papais niya? Oo, papais. May kaigat ka pa. Kung papais niya? La hawla wala quwwata illa billah. Naig na katan. Okay ra kaniyo?
On the record ta? Okay ra inshallah. Tapatan nyo ra. Ang kanda ba ito ini? Na. Patindo ka, patindo ka. Ubuson ta, wat tawa ubusin barnamij katan, insyaAllah ta'ala. Oy. Yan na. Yung mga magnanaho, karungan nyo ra. Introduction sinnaho, pagbutangan nila alamat, pangilahan, pangindanan. Asupaya, bang mukakitaanin alamat yaon, masilang mo lang mo isimin ini. Inya nilang mo fi'il. Inya lang mo harf. Kan nabiutangan nila. Pero sinanggalis ba? Yung mga noun, biutangan saan mga signs in noun, yung mga verb, ang pangilahan yan. Kaya si mga long niya, bang aon haruhol, ano tayo, namuin ION yan, biya mga addiction. Natin yan, noun yan. Ang pangilahan. Aba sa Arab, aon day sa. Uning pangilahan mo, inyaon, misan mo pipirong lang mo, isim. Ay inyaon fi'il, ang pangilahan. Okay. Yari na alamat sin isim. علامات الاسم بالخفض تنوين دخول ال بالخفض والتنوين دخول ال دخول حرف الجر tuog kamo pangilahan sin isim bang siya tumayma khafod baris kasra. Bang baris kasra. Bi Zaidin. Bang kau makita induhol niya kasra. Pero nga ni mata mo isim. Sabab wayroon fi'il pagkabarisan kasra. Tamam? Bil khafd. Tay. Ikarwa. Bang mukita in isim yaun munawwan aun tanwin sibu da rafa fatha tawa kasra pero ngay mata mo isim tamam oy bang mukita in kalima yaun kasuran siya sin al masjid in kariasan niya masjid kasuran sin al pero ngay mata mo isim way pagkalo-kalo kung kayo man aun khilaf sin madhab Syafi'i wan Hanafi way khilaf isim tung ilaan magtun tamam in hinapusan dukhulu harfil jar bang sumud in harf jar bang in hambuk kalimah suran sin harf jar in kalimah suran yaun isim harf jar biasim biadiin fi uno naman biasim mga fi min ila uno pa عن على رب الباء الكاف اللام حروف القسم ang mga hurupi pagsasapa uno naman الواو الباء التاء حروف القسم تمام
bang in kalimayan siyuran sinhambok ding hayni law min kalimayan isip wayron na pagkalukalway khilaf. Naam, biasim biadin law mo zaidun fil bait in bait qawlan wahidan ism. law mo dhahabtu min al Philippine ila aw min al Philippine in Philippine ism. Bang ko email law mo dhahabtu ila al masjid in masjid 100% noun yan. In an iwan ala law mo al-kitabu ala tawila. In tawila law mo ism. In rubba, in ba, in kaf, in lam, in puas na katan ism. Hati yung muna kumanon yung mga maana na ini. Ini magmaana siya al-zarfiyah. Magmaana halawm. In, bang habasa ang galis, in. Law mo in tubig, habaso. Al-ma'u fil kubi. Al-ma'u fil kub. In min, manunjuki siya, lilibtida, atin niya timagna. Law mo, kharajtu min al-bayt. Gimuha ako, timagna ding habay. Ampain ila, lilintiha. Atin niya, amuin, hinapusan iabutan mo. Law mo, kharajtu min al-bayti ila al-madrasa. In las iabutan mo, pianaw mo, madrasa. Pamadrasa. Lilintiha. Intiha. Ibtida. In'an. In'ala, isti'la. Manunjuki siya, hataas. Law mo at-tawila, al-qalam, ala at-tawila. In ballpen, hataas, sin, hababaw, sin, tawila. Ano tayong tawila ini? Table. Manunjuki siya kuwan. In'an, manunjuki lil mujawaza. Manunjuki lil mujawaza. Atin niya, limiyo. Biya, limiyo. Lil mujawaza. Biya, simbiyad din. Law mo ramaytu, as-sahma, anil qaws. Ma ma'na ramaytu as-sahm? Kiwan, ano ba ini? Release ko yung saham. Yung saham, kaya nyo na yung saham? Ano tayong pagtak? Bawang ka. Bawang ha? Amuin pa na yung bawang? Bawang. Yarin kaus. Law mo, ramaytu saham. Release ko. Bang mga punglo, piyasik ko. Release ko in bawang, anil kaus, dahing hamuin pana. Atin niya, limiw na siya rin hapana. Magmana siya lin, mujawaza. Magmana in rubba, litaklil. Magmana siya tiyo-tiyo. Lang murubba, darin, nafi'un. Rubba, darin ini isim magtoy. Kasuran sa sinrubba. Law mo, aun, makamudarat, aun ding ha mga makamudarat, takamumpaat. Sa tiyo-tiyo. Tamam? Aun. Ding ha mga makamudarat, makamumpaat. Inkaf, imba, magmana siya lil mujawara. Masuok. Law mo marartu, bi Zaid. Limabaya ko, dain doon kan Zaid. Masuok dain doon kan Zaid. Il mujawara. In Zaid isim. In kaf, magmana siya lit tashbih. Pag-usalon mo, biya, shibh. Law mo, Zaidun kal asadi. Biya, layon. In lam, manunjuki siya lit tamlik. Atin niya ownership. Law mo, ad-dukkanu li Zaid. Intindahan kan, intagda po kanya hi Zaid. Manunjuki rin sab siya lil ikhtisas. Milkiya. Milkiya. Manunjuki rin sab siya ikhtisas. At isin ikhtisas, tartanto kanya. Law mo al-mimbar lil khatib. Im-mimbar, tartanto ha khatib. Bukon siya yung nakawisa, siya yung tartanto rin doon, matut din doon. Tamam? In ini katan, huruful jar. Damik yan huruful qasam, in mga hurufi pagsasapa. Wow, wallahi, harf qasam. In ini, isim. Billahi, iwan sintallahi, in siri katan huruf, pagsasapa. Na piyon na sintaulungus katan, wallahi, billahi, tallahi, uno ba ito pagkarungan ko? Bang sila magsapa na. Ito na katan. Na, bang kamu makita.
In isim, in word ya, unsyuran sin huruf jar, pero nga na yung mata mo, isim. Mafhum mo na la? Okay na? طيب. Mari kita pa alamat sin fi'il. Muqaddima ray ni katana, insyaallah ikaw mabuka. Muqaddima ray ni katan. Way pakita niyo si mood panaho. Kaya pa insyaallah? Kaya pa mga 5 minit? Kaya. Okay. Bihaun mari kita pa alamat. Alamat sin fi'il. In alamat sin fi'il, bang siya kasuran sin? Alamat al-fi'il. As-sin, سوف, قد, تاء التأنيث. Naam. Tabiho. Para pa maraming kwan. Bulu. Nakita anda? Para pa maraming bulu. In alamat sin fi'il, bang siya suran sin sin. Nakita ko lang mo. Sa yadrusu. Simulin sin. Bang kau makita, makasuding sin, lang mo insyuran niya yaon, fi'il. Atawa sumudin saufa, long mo saufa, yad, rusu. Simudin saufa, in long mo, fi'il na. In long mo, fi'il na. In sini man sin saufa, pag-usalon siya, amo inhi pag-usal na istiqbal, magmana siya, mangadji da siya. Will, babang mga kato, will, he will, mangadji da siya. In saufa bihadtura. Amo sadya in saufa, pag-usalon siya bang amoin malayo tuod. Mga hangkaadlaw, 2 adlaw, lang mo mangadji da siya. Imaksod mo, saufa yadros mga konsum ko ni siya, malayo-layo siya. Tamam? Naam. In qad, bang simudin qad, lang mo fi'il insyuran niya yan. Sa, depende. Bang insyuran niya madin, manunjuki siya paruwa. للتقليل إبنسن للتقليل إبنسن عفوا بang siya simud pamadi manunjuki siya للتحقيق إبنسن للتقريب bang siya simud pamudari magmana siya للتكثير atau magmana litaqlil. In qad, kabalikan ko. Bang kamu makita qad, impuas niya yan fi'il na. Tamam? Sa depende. Bang insyuran niya madin, magmana kamawmuhan litahqiq. Atin niya mattan, pariksa. Kaya din, qad sami'a Allahu قول التي تجادلك في زوجها قد سبنال تؤد متن ديونغ سين الله تعالى همومون سمبا إذن القد دي للتحقيق تمام أو وقت مجمعنا ليس للتقريب مسوقنا هيبقى بسوق لونه قد قامت الصلاة ما معنى قد قامت الصلاة أمين مجازا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بang mumianahan للتحقيق kumangay makna. Lang usabon na, timindog na yung sambahay. Way pa timitindog. Sa imakna niya, masuok na yung pagtindog sa sambahayang. Litakrib, masuok na. Ha? Makita kaw tao, natutog, puasa, sung na magbuka. Lang mukom, kad garabatis syams, tindog na kaw, masuok na yung pagtugom sinsuka. Kad garabatis syams. Litakrib. Tamam? Tamam mo lala. تمام طيب بغي سمسيا سمود ففعل مضارع مجمعنا سيا للتكثير أتو للتقليل بيد إن تكثير بيا قد ينجح المجتهد قد
لوم للتكثير كمومها كثيرا mataod kamatauran makapasad jay matuyo. In qad hindi simud pa fi'il mudari. Unin makna niya ri takthir. طيب magmakna rin sa lit taklil tiyo. Lawm mo qad yasduqul kadhubu. Lawm mo mahang tiyo kamauhan tod kamahangan tod magbis sarabon nalim putingan. Intaw putingan halom 100% pilim puting kasyaman. Saon waktu pagkasiplitan mabunal tiyo. Ha? Sa tiyo na tod qad yasduq al-kadhub. Idan dahil simud pa mudari' magmakna siya magmakna lit-taqlil, simud pa mudari' magmakna siya lit-takthir. Tamam? Qad. Hawno nanto. Inhinampusan ta'ut ta'nith. Ta'ut ta'nith. Man kau makita taga ta'ut ta'nith fi'il yan. Law mo dhahaba. Man kau makita dhahabat. Aun ta'ut ta'nith law mo fi'ilin yan. In harf wayroon tayo maun ni hakatan yan tuway. Nakandi. الحرف لا يصلح للجميع ويل تيمأ يريها علامات تثبت تغتا بلكن نتو إن علامات سن اسمون نمان بالخفض تنوين دخول إبن سن دخول حرف الجر إن علامات سن فعل سين دخول سوف قد إبن سن تاء التأنيث. يوجد سؤال؟ هل يوجد سؤال؟ وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب.